ya neno la Mungu ndani yako ni kukusanyika pamoja na wenzako. Njia ya kwanza, unaenda dukani, unasoma neno, unanunua Biblia, unaanza kuisoma Biblia yako. Njia ya kwanza. Njia ya pili, unajitafutia watu. Hii na lazima iwe ya pili, isiwe ya kwanza. Amina, mtu wa Mungu. Iwe ya pili hivyo hivyo kama tulivyosema njia ya pili. Kwa sababu ikiwa njia ya kwanza, wako watu wanakusanyika pamoja na wanadanganyana. Amen. Wako kwenye ibada, wako kwenye kongamano, wako kwenye mafundisho sio ya namna gani, lakini wanachofundishana pale ni maziwa ya akili yaliyogoshiwa. Tumesema tutamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Amen. Kwa angalia, tukishasoma Biblia tukasoma siku ya ibada, Biblia inasema tusiache kukutanika pamoja. Angalia sasa, shetani akitaka kukufanya usikue kiroho, usiongezeke, anaanza kukupinga usihudhurie ibada. Sawa? Bwana asifiwe. Shetani akitaka usikue kiroho, umeokoka ndio, unampenda Yesu sana ndio, unatamani kwenda mbinguni hata sasa hivi ndio, unataka Yesu akija akutwae ndio, unataka umtumikie Mungu kwa bidii ndio, sawa, unataka uishi maisha matakatifu ndio, unataka uache dhambi zote ndio. Lakini shetani atakachofanya na wewe, ataanza kukupishanisha na ibada. Sawa? Ataanza kufanya nini? Kukupishanisha na ibada. Ibada ni juma ngapi hapa mnasali? Jumatano, Ijumaa, Jumapili. Jumatano wewe una dharura. Sawa? Unaenda shambani kuvuna mahindi. Hiyo ni Jumatano hiyo. Sawa? Ijumaa una dharura. Naenda kumsalimia shangazi Mesu kule. Sawa? Jumapili asubuhi una dharura, ndio unafua nguo za shule. Sawa? Sababu kesho Jumatatu ni nini? Ni shule. Sawa? Kwa hiyo Jumatano kuhudhuria ibada, Ijumaa kuhudhuria ibada, Jumapili kuhudhuria ibada. Sawa? Unaona saa ya ibada, watu Mungu anaenda kuangalia mpira. Mwaiko saa ya ibada. Wanaenda kwenye pale uwanjani pale. So uwanja uko jirani tupana kanisani kwetu pale, unaona pale. Walikuwa wanachezea kidude fulani pale, wanakipiga piga hivi na yeye yuko pale anashangilia.